dimakanin ini. Iya emang sih kambing apa? Kali doyan. Kamu nih habis bikinnya tadi es leci. Leci. Kok bening amat Bang? Wah, bukan leci. Apaan lagi sih, Neng? Mau bakso Bang. Ya Allah, Robi. Turun dah. Belum gue standarin. Dari tadi, Neng. Gue udah beliin lu sore-sore. Apaan? Gulali injot. Gue udah beliin. Apaan lagi? Kerak telur. Dari tadi lu minta jajan mulu. Udah habis gue, Neng, duit gue. Lu belum kawinin, udah nyusahin banget gue romannya. Ilaha illallah, gue nih dari tadi nih. Nih bensin gue urusin. Gue bela-belain buat lu. Gue kagak jajan, kagak ngerokok buat lu. Bentar ya. Ngurusin di depan. Ada apaan berisik banget. Diam di situ. Siapa sih nih? Allahu Akbar. Capek banget gue kayaknya hawanya. Hei, Apa, Bang? berisik banget lu. Pada ngapain sih lu? Ini, Bang, cewek saya. Ngapa cewek lu? Minta jajan mulu. Lu beliin cewek-cewek lu. Udah habis, Bang, duitnya dari sore saya jajanin dia. Udah habis kagak usah pakai jalan. Jangan dipacarin. Ini saya mau anterin pulang. Ngerengek lagi minta bakso. Ya, lu nggak pantes cewek dimaki-maki begitu. Sekarang gue tanya, ini udah lu halalin belum? Belum, Bang. Belum lu halalin? Belum, Bang. Pantas lo omel-omelin begini? Enggak sih, Bang. Kuan kagak pantas lo omel-omelin begitu. Lu bagaimana sih? Ya, Bang. Jangan pakai ngangguk-ngangguk aja kayak burung pelatuk lo. Kok dibilangin mah dengar. Mau maaf lo. Abang, Bisik, Neng, gara-garanya. dicariin di sini. Apa lagi sih? Mau bakso. Kurang tadi, sok ceker. Kurang. Kurang lu, apaan aja lu mau, gue bingung sama lu. Neng pacarnya? Iya. Ngapa pakai nanya lu? Lah, Abang bisa banget ngomelin saya. Itu ceweknya dia ngomelin gua ke rumah lagi malam-malam. Dah, antepin. Pacar-pacar gua, apa urusan sama lu? Lalu bisa banget ngomong lu. Dia tadi lu ngomelin gua. Itu lu pacar lu. Timbang bakso doang lu belum dijain kemana-mana. Lah biarin, emang apa? Lalu kali sama gua lu. Lah ngapa lu mau berkelahi mau gua? Mau gua. Jadi, Ayo. ayo. Minggir lu nih. Mau berkelahi lagi lu. Biarin, jangan pakai pisahin. Hah? Demen banget gua, berkelahi Gua gua. baru lunas tuh, gua pindahin dulu. Lah ngapa lu mau? Lu tadi lu ngomelin cewek gua. Lah, emang apa? Emang lu salah? Lah kagak, lu juga punya pacar begitu. Lu jangan ngomong lu. Oh, Biarin. lu lu. Antepin. Lu keluar kenalan lu. Oh, begini gua. Nah, kita enggak. Lu gara-gara aja lu. Lu bisa. Lah. Ini ngapa berantem lagi? Udah. Jangan berantem lu. Jangan berantem. Sini. Oh, jadi lu mau bisain lu? Enggak mau. Dia nggak bisa lo? Enggak. Ayo lu, biarin, antepin dia berantem. Iya, gua pakai lindas tengah kaki gua. Itu dia ngapa sih? Kita mau beliin bakso, Bang. Beliin bakso. Iya. Udah, kita beli bakso aja. Lu bawa tuh. Tapi kan itu motor pacar saya. Udah, yuk bawa naik aja. Mau bakso enggak? Iya. Ayo. Udah naik belum? Lihat. Iya. Duduk. Mana ada cewek gua? Lu mending cewek. Gua cewek gua motor gua.